بنرین هجا بشک بو جه کلیپا هنرمندا کرد سکینا گو ناوی بناوی نازدار اف کلیپ و گلکی تنجی دا یراستی اف کلیپا هان گو به او بخوا جه کردی زازایی لیب سورانی گوتیه و با اوایی که گلکی باش و مدرن او ویدیو هاتی چکرن ایرو سکینا میوانا برنامه هفت رنگه و امیهنه کی در باسی ناوا خباتی نوی هنری ببن و وکی دنی جی باندورا ویروسا کرونا اف دما نخوش دما آستنگ جبو هنرمندا چاوای چ باندور لبرهمی نوان کریه سکینا نها بمره سکینا گلک سپاس بو بشتاری بوناته برنامه هفت رنگ از گلک کیف خوش بوم راستی گو درفتک جمر چی بو انت بکن میوان و هنکی جی برهمین تا و هنکی پروژه تا درباری پاشا روژه ده بمرا پاروک از گلیک سپاس دکم جبوی و خوندنا تا که کلوبمان اجی پر که خوشم و بریاوه کسین کو تماشا دکن سلاو دکم و جوانا ساقیه دخوازم گلیک سپاس سپاس از دخوازم ورم پیشی وقت ما گوت سر ویروسا کرونا گو باندورک وكم دبين الباندورا قال لك مازن لجيانا خلقي كري ببراني كسن جو خبات انوان لدرفي مالين وكونرمندا كاري تجيم دبين جو قال لك كونسرت الاوروبا دابون وقال لك ازبار دكم قال لك جوانا جي دمك هاتن قرتن نها جبو فيروسا كورونا بيجن تشقص باندور تكريه تشاوا برهمي خو بردوام دك تشتكيا بيجن دريا انترنت ام بيجن يابي وندي تب هنرمندا جو بروجن هبن هون كاربن امبيجن اف دما استنگ در باز بکن. بله. بگمان اف هر قدر که هنر باندور آخه اف بیواجو جدا جدا دیگه. هنی قدر هنری هنه هنر تنی موزیک نینه. هنی قدر هنر بگو اف دم جوانا باش وره مثلا انسانی کردنیویسینن شاعرن آنجی تدی شوکار دکارن لمالی پر بخبتن لی بگمان demek ki şunda her huneri ki hevce dibine ku nişane xelke bike. Ve deri de her qadeki huneri ezbecim rastı perskrek mezinte. Li qadamın da perskrek rastı per mezinin. Şberku konsertan da vakta kutu xazib guhdarvanan da veri gel ev ne mümküne. Yani jboy bir derfet hiç avaya ki tuneye. Jboy ki az seri ve pevaji o şunda vakt her havari ki xoy müzikşen منجی گلیکی تنگابی کشاندن لی از خوازم و پیواجوینه کی پوزیتیو شی بنرخینم دیدی اف روشاکو ام هر تون دبزن بیتشتان وقت نابین تشتاره اف پیواجوه دویالی ده هنک باش بو کو مرو هنکی سر خواب فکره سر هنر خواب فکره و بگمان مرو وقت وقت تنگاو دبه ریکوری بازانجی دگره میناک گلکی وشانن زندی خلقتی کنسرتن زندی چیدکن من تنجاره کر اجبار کو وقتا کوروش تکنیکی نباش به از بجم روج کالیته خو دور نکوه لی مثلا ویدیو شاندنا ویدیو تومارکرنا ستران نوده از بجم اف بی واژویا باش بو من جی به اردم altın sesra demek ki per kurt periviya hunermendeki amediye me bevra strani ki kayıt kır evli İstanbul'e ez de Viyana'ya me bevra kayıt kır nahaji em serkarekene billavcer em dixwazin strani ki kayıt bikin ez sevidarım demin peş rojim peşme de ve bigije gudarvanên xwe yani ez bejim eli pir alîn wê neyeni hebûn ev pêvajoya lê hinek şî ji bo ku em bifkirin em hinek werin xwar fikre me werin xwar از بجم پیواژوی خراب نبود. بله. خواستم سر برهمات بگشتی تو خلقی وارتویی بزازاکی داخله کردی میزازای. لی وقت شوپان نامشت کاری تر تب زاراوی کردی تواسترامت بیجی و آوایی کی گله کی خوش از بیجم. دنگی خو او کارینا دنگی خو تب کارتینه هر یک لگور شیوازاوی. افش کودتی اف سرهان افرازهان راستی. جبر گویم دی بزانه گو پرزگریک دناف جارنا دناف اوید هنه ناف زاراواد هنه لی وقت دیار دبه گو تا او درباس کریو سینوریان
Ez bêjim ev jiyana min buhurî de ji ber ku min her çar parçayê Kurdistanê dîtin, yani ev şansê min çêbû. Bi Silêmanî xweş mesela min 6 meh li wê derê jiyan kir, ez soranî li wir fêr bûm. Sala noto siyan bû, hinek tiş bîra min çûn lê yani guhê min pir şarezanin, ez pir baş fêm dikim, hinek jî dikarim bêjim baş axivim jî. Kurmanciya min ji her wisa li Kurdistana Başûr min demek dirê jiyan kir û ji ber vê yekê jî kurmancî jî pêşket ji xwe zazakî jî zimanê dayîka min e. Yani eleqederiya min tim hember zimanê min bixwebû. Gelek zimanên din jî mesela ez wexta ku li vê derê li vîyana êdîş dixwazim zû zimanê deverekî fêr bibim. Eleqederiya min bi rastî pir heye. Ji bo vê yekê jî wiha min xwast ku wexta ku mirov tiştek dike, karek dike bila baş be, wexta ku mirov peyv nada axive bila rast bin. Yani wiha ji vê daxwaziya hat ez dikarim bêjim. Xweş. Ji bo te wek jinekî, jinek hunermend, rastî ew astengiyek li pêşa civata Kurdî û civata Rojhilat bi giştî jî wextê ku jin dibe hunermend derdikeve ser sehnê strana dibêje, gelek cara nayê qebûlkirin ya bi çavekî hinkî kêm lê tê nerîn. Ji bo te ev tecrüban, ev serborahan tu çawa dibîne? Ê tevî ku yanî te demek dûm û dirêj te di nav xebata Kurdî jî te jiyan kiriye û niha te ana mijûlî xebata hunermendî dibe li Ewropayê. Tu çawa dibîne ev tecrüban? Na rast bêjim jinên wek Meryem Xan, wek Ayşe Şan û her wekî din jî ew êş û azarên ku ewan kişand, ez bêjim ji me re cihekî vekirin, mîrasekî ji me re hîştin. Yani ez wek jin ji ber nasnameya xwe ya zayendî ez rastê astengek nehatim ya rast bêjim. Lê sîstem bi giştî ji bo jinan bêguman hesan nîne, rehet nîne. Yani mirov zahmetiyan ji ber nasnameya xwe ya zayendî bêguman dijî. Lê ez bêjim ku wek jinekî hunermend, wek jinekî Kurd ev pêvajoya ku tekoşîna gelê Kurd derbas kir û ev mustevayan jî mustevaya ku gelê me gihîştiye êdî ez bêjim ev pirsgirêkana zêde nemane. Yani ez wek şexs rastî van pirsgirêkan nehatim ez bêjim. تجربات الولاد جي هبو لإسطنبول تخبات كربو ناف خباتين كردي دي ناف چاندا مزبوطاميا دي نافندي چاندا مزبوطاميا و تنها دركتي أوروبا لفيينا دجي از بيج ما هنرمندكي روجهلاتي و تايبت هنرمندكي كرد تشاوا رولا خد بينج بو جهاندنا بيجن أو چاند يعني أو هنرا كرديج بو كسكي بياني يعني جي كسكي أوروبي وقول لقلكي أصلا موسيقى ده أجر از بيجم جبوجم نخن برهف دوده بس أصلك بيشكتي يعني السر خبتين السر موسيقى باش خبتين لجمعنا كونسرت ريز جبو هنرمند هي تشاوا كاربيرو لبليزة تشاوا دبينه تشبيويست جبو هنرمند جيجو كاربيرو لكي أريني بليزة كارب وهم شخصية أخو ناسنامة أخو بهله وهم جي درباسي أو كولتورا هان دن ببه وكارب ام بيجن براكي دناف هردو عليات شبكه. يعني چیروکا من شخصی ده اف درباز بوینن جیانی که هتانی جیانی که دنده هنی کی جداهین مزن هنه از کارم میشم وک حوالین من دن وقت کو از بینم برچوان. جبرکو پشتی کو من ناونده چند مزوپوتامیا ایده کار کر او دم دسپک سال نوتی بو ول کردستان باکور روشا politik zaf avarte bu. Deme serhildanan bu u juanan qafle düşün seriçiyan minji duwe deme eji min devj kari xoyi huneri verda u ez min beri xada qadektin etekuşini u seriçiya. U demek direj ez de seriçiyan bum. U ev bevajoy ku ez de seriçiyan bum de درفت امکانیت زاف نبکم رو بشوپینه لجهانی قادا موزیک ده چه دبه تشکتین چاوه هنه براستی از مبالغه نکم لمن 8 سال موزیک گودار نکر yani من hiç avay ki müzik stranik gudar nekir ev zane buni mine beri çubun ev bun juboy ve kiş vakta ku ez carektin sala 2006 hatım Avrupa'yı min dest bekari huneri kir ريكي دريش هبو مسافة كي دريش هبو كو دبيا من قابات بكرا
bigirta ka çi diqewime de müzikê de çi pêşketin hene müzîka Kurdî de çi pêşketin hene yani bo min bi rastî zaf rehet nebû ev pêvajoya hetanî ku ez xwe bigînim pêşketina û piştî ku ez hinekî pêşketim û şûn de jî bêguman ev welatekî xerîb e zimanê te ji wan xerîb e tarzê müzîka te newaya müzîka te ji wan xerîb e lê insanên ku li Ewropayê xwe ji rasîzmê dûr xistine yani vekirinin ji bo çandindin bêguman merak dikin û ji xwe konsertên me insanê ku tên ziyaret dikin gudarvanên ku tên konsertên me eglebê wan insanên ku ji bo çandindin vekirî ne ti eleqê wan bi rasîzmê re tune yani û bi vî awî jî destpêkê de hevekî dîstans li gel wan heye lê piştî demekî derbas dibe ew ji muzîka me hez dikin û ji ber ku pir rengî pir dengî em bêjin pir zimanî yani çend zarabayê me hinin û bi rastî jî muzîka me gelekî rengîn e gelekî zengîn e û her ku mirov ya nîşanê wan dike ew hez dikin lê ev rêka rêkekî zehmetê bi rastî hetan ku mirov xwe digîne wan û ciyekî dira wan da dikaribe bibîne Belê ez werim ser pirsek dinê ji bo karên hevbeş tu ji wan kesî hunermendê êgo tu hez dikir tu bi hunermendê din jî kar bike yanî tu Mîkaîla Silan re kar kiriye bi Mamoste Nîzametdîn Arîç re û bi grupê din ji grupê muzîkê ve te bi wan re xebat kiriye tu çawa vê xebatê bîne xebata hevbeş wek stranbêj di strana bêje vokal divê vokal yek tenê be ama tu wek hunermendekê tu dixwaze dengê xwe bi kesekî dinê jî bav bike tu çawa dibîne ev tecrübeanê erê ez tim dibêjim ez ji cîhanekî hatime cîhanekî din wexta ku mirov ji cîhanekî were ew der însan ji bo qet însanên ku rûyê wan nedîtine û wan nas nakin canê xwe feda dikin mirov ji parvekirinê hez dike wisa mezin dibe ji nav parvekirinê de û ji bo vê yek ev min yani fêrbûnekî divê alî de heye êdin jî wek Kurd em netewekî ji ber ku tim bin dest bûne em ji hev hez nakin ji çanda hev hez nakin hin caran mesela ez vê zayıftî gel milletê me yani min xabin ev zaf heye gel milletên ku rastê desthilatdarî hatine li gel wan eva weka sosyolojiya wan da tim nexweşiyekê ye ku ji xwe hez nakin û tiştê yê xwe tiştê ji wan bi xwe nikarin mezin bikin naxwazin yani mesela ev alî de mixabin şaştiyekê ye yan jî kêmasiyekê ye ji bo vê jî ez dixwazim ku çiqaş dest min were ez parve bikim dengê xwe tevle hevalên xwe din bikim dengê hevalên xwe din bikim û ez dibêjim çi dibe bila bê mirov dema dengan tevle hebike jî rengê her kesek cuda ye dinya mezin e û her kesek rengek wî cuda û dengê wî cuda heye û xweşikbûnek wî cuda heye wexta tevle bibe jî wek xuya xwe dimîne Belê Tê projeyê nû di destê te de ne te behsa tecrübakê kir te got ez kar dikim wekî dinê ji bo albom yan jî em bêjin konsertên piştî rewşa korona yanî derî ve bi tiştekeyê em bêjin albomek nû stylekî nû ji bo berhemê te ji ber got stylê xwe gelek cara tu xwe li wan dipîvê tu diguherîne di berhemê xwe ez mehê îlonê û şûn da eger ku ev rewş hevêk baştir bibe hinek konsertê me ji xwe hene yanî gelek konserê me bihûriyê hatin lagûkirin hatin îptalkirin mixabin lê îlonê û şûn da ez Kurdish Female Voices ev projekta ku bi Gülseven Medar û Çiğdem Aslan re me çekiriye ew ji du hunermendên hêjayê jinên Kurdin em li Malmö li Swêd bi firmayekî organizasyonekî ra em ê bişuxulin û li wê derê hinek konsertan çêkin yanî konsertê min hene ku ez îlonê û şûn de bikim û yek jî di projektên ku ser çanda dengbêjiyê û pêşketina jinên Kurd li vê derê Viyanayê festîvalekê ji ra dibêjin Wien Woche Wien Festival li wê derê ez performansekî bi jinên din re em amade dikin jin li nav diasporayê û em li wê derê bixwazin muzîka dengbêjî û rap û hinekî stylên din bînin gel hev wek jinên Kurd em ê vê projektê me pêşkeş kir û wan jî qebûl kir em ê nav çerçewe vê festîvalê de performansek çêkin û yek jî şanoyekî amade dikim erê bi kesekî ew jî nemsawî ye Avusturyayî ye
ew jî bala wî zav dikişîne jinên Kurd pêşketina jinên Kurd tekuşîna wan ew xas ku cih bide û weka ku ez ê qala çîroka jinên Kurdê hunermendên bere û hetanî îro çawa jinên dengbêj berê zahmetî kişandin nikarîbin stranê xwe bêjin mêran stranê wan belav kir gund bi gund lê îro çawa jinên Kurd carî ser dîvanên dengbêjiyê rûdinin dikarin bi mêrana stranan bêjin yani ev pêvajoya pêşketinê bi awayekî teatral em dixwazin bînin ser dike eger ku rewş baş be lê albûm anaha îsal projektê min ê albûm tûnin ez sala pêş me ez difikirim بله gelek spas Sekîna Tayna ji bo vê derfetê serkeftinê ji te re dixwazim ji karê te berheman te re û wekî dinê jî weke jineke Kurd hunermend got dikare bi vî awayî pêşketinê bide pêşkêşkirin ji hem ji xelkê biyanî re hem ji xelkê Kurd re û va zaravê Kurdî jî bi dengê xwe tu wan têkel dike û tu pêşkêşî me dike gelek spas bo vê derfetê hêvî dikim ku tenduristiyeke baş ji bo te sağ ol selamet. Ez ji gelek spas dikim ji bo vê xwendina we û ji ber ku vê ev defete da min ku ez jî dengê xwe bigînim gelê xwe û ez jî ji we re serkeftinê dixwazim di xebata we da xebatê we jî gelek girîng ji bo ku em dengê xwe bigînin mirovên xwe û saxiyê û jiyanekî bi tenduristî ji bo we tevan hêvî dikim gelek spas. Spas sağ ol.